Nadu usnem arhajar pra bagseng RBOF kejupan long ya ki jing ai kusnam sya ki samla pule jong district ki bawan syakmat ha ki eksamen baper la nang ye beteng hadu kine ki singi ki babenta bat jan man lagi sanat trikam jong kene keseng kejupan long ina kapor syakapor ya ka jing ai kusnam sya ki samla pule ka sanat trikam jong kene keseng na umdan circle menta ki singi ki lapan long ya ka jingilang ban sam kusnam sya ki samla pule ki bapas bah ha ki kedan pule baper ya gani ki jingilang sam kusnam lapan long ha kesenong diwan ha kebau nong ilam bahak lidu jong ne keseng uba people thank you ulawan poi kum kongsan kum u kongsan hab ajeng keren ha kene kesengi ulong ba keseng nadu ki nong ilam ki banadu ki por ki bala seng ye kene keseng kila yele shitom ban lum ban lang ya ki kon samla ban penyeso sya kene keseng bahalang bat ban yang yada ya kari bat kejat benreu kat banang mi kisngi katta kirkhot kilanang bun bat menta keseng RBOF kelade ke wai ni kiseng ke babun tam kirkhot hatem riboh district bat ke jingdon jeng kirkhot hagi circle baper ki baju shim ya ki bakum kini kisenjam ban aiman sim ya ki samla pule kala nang kentiu susu ya kanang ketip jong ki samla pule namar ban yo ya ki jingpun ku burom kini tang ki bawan sakmat bat tang ki babit ki bayo ya ki jingpun ku burom keseng RBOF nagate ke circle kala ban ai kusnam sya ki shipongot ki samla kendai ngut kidai namar ke jengla jongki ban pule bha bat ban wan syakmat ki bakentup ya uban kerlang sela ke ai tisha rong thalu ke banisha makri usendong mayong umat seprang mani ke larihun mayong ke da afri kemdej kawan pensuk sim bat ka niba dakor langi nalor kini ki kendai ngut lala banai ya ka kusnam ka bakerpang sya ka wai ka samla ka blatip kerteng kum ka risa iba lalu ka balayo ya ka jingpun ku burom kum ka best commander jong ka NCC lani ka National Cadet Corps ha ka Prime Minister's Rally ka bala penlong ha Karyapa Parade Ground Hanong ba Delhi ha ka arpu paratrik ukalalum kot arhajar arpulai bat namar ka jing song sorong halor ka jing wanra namu wanra burom jong ka samla ka seng RBOF umdan circle kala aida ka kusnam ka bakerpang sya ka samla nalor jong ba people thank you kumu kongsan hagini kesing lai don langru kiwe kinong ilam jong keseng na keseng kemi kiba kentup ya uba liandar nong shili ubriu assistant secretary uba RJ thank you ubriu political secretary uba balawan tipor marwen ubriu sports secretary uba Dennis Singli ubriu organizing secretary uba founders im ubriu president jong circle uba Andreas Makri ubriu secretary lembat kiwe nang ta hagini kesingi lai don langru kinong ilam shenong na ketika than kiba kentup yorom ba shenong jong shenong diwan uba Krishan temong urang ba shenong jong shenong nong teneng uba match bons im lembat kiwe kadang kecingnya mentah ha ka ba wat lagi la pendet ya kecing pulih wat ki PhD rungi ba kimdon ya ka ceka bagi new tre ni dan ki balik high school ha kita ki university beberapa ada yang bagi geli tulok ni expect kan no tulok dari kai ha ki university ka expectation jungi ki bapai sabab nasi ki yo pala ki kasaso ajar ni Andre dang he sikat de kinuhikai ya ka lower primary kiba tray pas ik government nama ketuluk cuki kan nonton pas 10 hajar ni katsan hajar kiba pendet ya ka PhD kilalong doktor kiba pendet Andre sisin ngong jung orang masnong kalau ba kametoi su yang ni bangit pulih Andre nakanya keseng pengiong bangi kentiu nama hacu kentiu play kat top bawa sneng ni ubi to sneng pat uba start tada ni sneng ni ubi kalau mungkin wat sneng ubi usun yeme terawi ka arbiar kimkwa bangin pun ki ubi balada kim ngimai mutsim ikun samla lada kim perpor ira dia ha ka jinang start lesi unlong ubri bacisin bawa long ubri ketin kalau ngi wat sneng ubri usun yeme haga jok ka pamenta ka bangiem kecing bisni kecing pihui iwe ngi bala ngi long kinong ila ngi sneng ngi kentu ubri kinsun kelapan jengi kinong sneng kata orang miton kami kibul kibasta haparo kelang islam to kali boy district miton kamba ikun samla pateng banmi kibagkit ya kalungkor to kahiblang salang ide banlog kibul kibasta nama tin tong to snack pa kibasta tun perroy ya ka
pengikut kata kentin pengikut Kristen ngizang pengilam ya keseng hakum kini kiliang bagi circle kit pengi ya kata kemati juki kit pelut ya kapor juki om tak ki football lah kita ki volleyball lah ki program hari itu kini program bare lara kecengai kalau ngebare bro ai bagi facilitate ya kita ki kun samla ki bagi pusdong kijungi kadang bagi pam kaseng ambil kuma menew buat lendang wong mengilasdang ya ketika program dan arajar pra ngilai ya ki sipomut ki kun samla ki lepas bah ya ke matriculation ya ke SSLC bakunjuk SSLC hak kilai klik stream ngisim sipau buat san mut laki lai klik stream maka SSLC bak sipomut ki top 10 ki bawan syakmat tu laki school ki berintang na di boy district kani ke circle ke jongki lara ki kun samla ke jongki na ke than umdet ki puli sa shilong Henry ki long top ke embos la ke central board Henry ki ai Henry haga abiu central board pat nyai tang ya kitu ki samla ki bapule hi na ke school ki badan hapori boy district si pomut ki top ni jua nalo kata ni juai ya ke stipend ya ki kun samla ki balala betkot ya ketika top 20 list kabalong ko pesan spak si benai nak kita ki arts nam ke course ni ya ke kelas 11 ke kelas 12 ni nila persang lu mentai ke kelas 12 bangin dan kecing bakli bakino kino kodok kelas 12 niom bangin kersan ya kita adu license kenti san spak si berang ke stipend kenang ba kinyo cingkersan nangi kisang halang hukum ju kini ke bangi ngile kalau gadak ke bangi ketiu ya kikun samla ke perempuan sakmat ngiburom iki ya ke cipur po juki kot kesla ke juki iki award ban recognize ban ikut ta bano ga sang ke hun kalau ga iki ke crowd maka di sini jinglong na ga dunga jinglong samla ga dunga kumunong tuli ngam 4 Jumat pengiyo ga award ka sa kum tui ki kilong di badan bok tu kata balai kio ya ke award ka dau kalau ba pile bah pule puti ke jongki Iwan Syakmat amar kata ki yo ya kata ga burong kata ga ding Aiman Sim epi kalau juga por ga Aiman Sim ro ya ka sen RBY kabala shim ya ke senjam kata kalau ban Aiman Sim ya ni kun samla ki jongi dekten ni kelat iki lagi pas la lagi lebha kule thi jongki ka sa hi ke jongki den rei habagi don ki seng bumni seng bahalang di bawan syakmat ke seng arbe ya ngaso bakal ke babha bat slore ki ta ki yo mentang tu ngelapai ke tulis tu lada lebha tan tu da don ke jing ai man sim le se ki wei bat ki po ke dang la ban kham ha shu be nak lian jonga nga patpa ba jing sokmen baga RBF kelala ban le ya kene ke senjam ke crowd ya jukan mau ki por ki pemensuang ala juga siat ya le dia ba seng RBF kata ga de snap dai ko na wei por nang long presiden di Pak Doris Sulaim dari ga dong por ga balengkot bah ba yo kan ya don peta dan tetap di kulit pat mentah ki kam dayo la syo nang ta sa ga wei galong bagi kun samla gitu ni agini kisni kiri kisni ke bae kisni ke bini jenjar larangi kumil nanti balangba ka pule puthi ini yo yang kam sarkar kata ka mindset lalong ka bapa kelal pa ka kam sarkar ini kisni kalau mungkin pareng gade kala saturated point ka bala damlu nginum syemi tangat hamri boy nginum syemi atau umsning ganong po ka berni stai sim tanggung dan area jengi la demi pai kun samla gini at school mag school ka kini no dan ganong lu ne ka diwan secondary school ka Saint Joseph Padyugi school ke don pun ka kini ke kena samla ki ba kule hai nai kami kila da ni bil tin ka sapta inum la andai ka kompor khat ka de belok ni pule puti ke jengi kam dade apa dia kam sapta andai bagi nang ban start ngin kiu syapran begini yang hala ke jengi keja kidan sibun ki wei pa ilah penilak mar agini sinwan sedian undon jakai kinwan sedian don jakai 15 pareng yong survival of de kene ke awat tapi dikena di have every coba yo kene ke awat talong ke burong ke jongki ke burong ke ying kesen kimi pa ke jongki ki bala tristom ban penbit penbiang yang jinun kam jongki
kiro pila sibuliang takane award takane kasi kepala perkemen ini kipa perkemen ini yang kesem takane kambe kaban kut nak hakane kasi hakane award itu award keba kamprau tolong ikam dibaca kemat hidupi ka agor babha kabaca kemat hidupi but kabukausan dalam vintage dom shushu bagade ka si ipor bamata ke si ipor ke bangi hab ban trech dom banyo ya kajaka banginyo ban kamai bibit perbiang ya kijindon kam agayeng kesem bak anda telah yo la ka jong ke yin kesem dan long ka jingkersan ya ka yin kesem bijumpi kini kisi ke pemerintah nimlak syu ban yo kam sarkar lemda nim yo ya ka kedan cikule ka ba wan semat ka bit biang ka bala banyak kompet banyak kopat diwei pat di distrik diwei pat di Jajun Riu hapok kari yupi jujung ten margata na kentui phi ki happy hi ki yo ekane awat bat ki bom som la yo ro kan long ka khobor itu batun to nang yai tres dom susu kat ba kadang don ka por kala to nang tres dom misiam kene ka banta ka bangsan lalong ba gajing ai mensim ya ki kine ya kine ki khna student ki jongi kena school ki papas kalong kawai kadak gaji ay musim ki ongba kadai kabakhau tam hakil leadership umdan da kawai fan ban tiu ye ki wei dei tang gaji ay musim hame galaya kastet jongi ka jingbun riu kalapoi sakilai bundur laktang Henry habang ipai dak jibun beliau ya ikun samla po sten mi khala dui ki don khatwai lakta na ki khatwai lakta habang ipai ya ka meghala youth policy 8000 arpoi ka meghala jugi kadang leng ki kun samla belapas beliau kam live 100.7% nompat yo kam kemudian belapas ya di kelas dokter ni dan kam ya kayut Meghalaya youth polisi baka sarkar kalau warna awar ajar akoi Henry gaji ai kam ajam jong sarkar kam patla mentah berpenben ya ikam kijam habis ikun sama ladang kai ya ka percentage wise habis berka kam ya ka finance ba namar ba ka chispa arposan point 18 crores kimang ya ki youth na ka Meghalaya youth policy program jangka session budget ke balada awar jar arpo lai arpo sau but kidang long ba menghin total dalam 10% te gidan kam sibut baki kun sama ki jongi ba kimde bersele kan ha ga kam sorkan kide beriang halak ki jongi kijan